The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ko bajam, tak sao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The Meghalaya Social Program Welfare Development Organization kalapan tipai ba ceki school repair kalapan kan ria ya ke inter-school dancing and singing competition nakalay tarik siya kasantarik nailar aja pun rio. Bat kumjuru ya kajaka lapan panaban pelong no Hamishan Compound Indoor Hall Shillong. Kabadan markhab baga DNS Waalang Memorial Secondary School Mission Compound Shillong. Habakaran cikilap thai kubor hak arfuai trik nailar aja pun rio. Urukot jang kaseng uba Mickey Paul Maulong. Ulai thu baka jingpen kerja eka tarik bat kajaka jang kajingya kom kadai namar baka sorkar jela kadanya ka program hausus tham auditorium Shillong. Hakalai tereng bana kalian jong kenhuan kaman sia ban pen kerja tarik bat ya kajaka jong kani kajingya kom. Uba maulong lokar pat igi school bat i khenna school ki bayishim menta ka final kinwan hakapur shipau bajimen step namar bakan donru kajing ai jingi kai kumno banlat no drugs baka kiat bat kumno banyada na kajingpang HIV and AIDS. Report iwan kalian juga kena speed itu ikwa isai apologize mo nanti kena bagi high school pwede baka the school dancing and singing competition ilaw pak di talk poster apply social media by program ini akan trik jong lai September po susah auditorium dia lagi tahu jong ki program ini program jong ka government program kalau po susah di masing happen kerja no dia ka nakat yang tarik dulu di masing happen kerja no sa kasan tarik dia sekarang happen chef no sekolah jaka di sekolah besar pak yang baru di no sementara di sekolah ya kipaladat pa ya di video jongki paladat ng select kunjo ba yang program ng school dancing and singing commission kan long akasantrik September apo mission compound Shillong ate po din jong senior college tu jang senior college dia try baru ki kamtip itu try cakap dia kawai mengimplement program yang kita school dancing singing contest kemudian han belum nanta kasak terwai le kami bagi belum ini ke ikwan bubu ke awareness program nanta kena bagi nyo atau jingkai no kentama akan ini cukup menentang marnya kalian joni na parok sisi po ka banan jongka social welfare ini terang kan ini bu ya ka awareness program awede but ka child protection ni child labor kunjur ini drugs abuse but ya ki HIV AIDS kunjur dia awede begini kumi kena no pada ini child labor semua ba tentang kena nanti ko por di school nanti ko por di joki dia kata jadi kumpulnya hak makin belah ni kebanyakan trade tingin tu nyora oleh program fungsi nama kita sebut nama nambah kan kamdula ni kan drop off mo kena ibu bapa school yang bah juga jom ini activities dia nyon bersih ke satu pun juga kena ke school mat bapa tam yang jenang di start awal dalam kamha mereka dalam kasar kapong awal beli dalam kamha belum kam dia kanong kusi mentoy antara ni we ada yang satu pom bagi nang untuk kampok yang kasar kedon do jong mentoy dia kita apa percaya ada kesini sedang buat show beje instead angin sekarang untuk for aware dia baru ki kimi pa yang kena nanti di teachers
jong ki school ba ba kinwanan ban kesana nam ta ki kena ki jong ba kinwan sementara hati kesini te kumjulu kidan ki kena ba na sementara ni yo kidan ba ngikwa tepat principal jong school no ba kin ai ka try jong ki mo ba kidi kena school ba kimi na to school wanda say kimio ya ka letters jong mo ni pa school ni ba ya ka jipon kam ni masuk ka daw ni ai letters ya pro boy ni kala ni ai letters tak tak ni ka to ni tadi school bahap ni boys kasir tuju sa Kikwe district ni kita di school ba ni yo ban ai letters ke kita kena ibai simta iwa ban iya ka samo ba ni apply social media in the school dancing singing contest ti kita kena kelawan ni mensimta ti dak ti kwa ri principal ni ki headmaster dan di school bikin ai ka try semua kena ba ide kena school dan ke school ba kini kemat ke school ke jongki wala kicim pentip na school dari mentang ala kelas ajir cara ni ka begini ko yang final jong ni dancing sing contest dan next kan ba principal kini train lang ni man thau kita ada jing ba ngimla pa ide tes ki school jongki dari nasional social media di kena ada lawan le audition untuk dia kawai ngapa ba mentip ba hatu si kamdan lu ka interviews pang crown tagi no PI ni tagi no kasang jong kena school kan no free dia nang kata ini kon aware bolo kunjur i bai ba ko ba orang kasang sebab dia kanang mengia tengsi Dari Matungai Kum Advisor Joka Meghalaya Social Program Welfare Association MSPWO ke kabadai berkeniga ka event ke Bansalong Hasan Tarik tungka inter school dancing and singing hani idon ni ya ka dancing kategori ba ya ka singing kategori ke ka hagadi ka competition ni bu ya ka song pisah no na benta kawai ka prize ki group ki duet solo yang dihaju manu bajak group manu bajak solo kalau dihaju baik badam daga dancing ya ka first prize ni ai 1,000 second prize ni ai 1,000 bat ka third prize ni ai 1,000 bat misalnya kru tang top 10 no ki top 10 kemudian yo da kita ke ki top 7 ki ba lapoi final kemudian ki lapoi ke top 10 kemudian yo top 7 kemudian nyomot kita kenyo ada medal bagi sertifikat nama tak singing group untai 1,000 lai 1,000 bat 1,000 nyomot pati ban kiwai pat badan nyomot kenyo yakin ki medal bagi sertifikat bat kita kiwai pat bang semua ko yang top 10 kenyo lang bagi sertifikat hi baru ko kata-kata bangsa jingkan mau ya kata sertifikat jengki kemudian khat wiwer ki baru bat ni kerpat ya ki nonghikai school bakin pha lang ki kena terus ni ba kadang baki kena ke dia ya kata jingkai ya ka awareness program ka bakerpang nama ka de junction luta ka de berengkam ha ban yo ban pasutu kenang ba kena ban kenyo ban ngam ya ka jumut ke simkat juki limba ka talent bat kan dan lu ka awareness program kita gini tulis semua aduh mentah kat nungut ki dan ki ba aduh bentar lajan dan lai thomut i balapoi saka final ra kide ki school kidna ini school kala keleng-keleng apa jaitia kidan apa magruat kidan apa eastern west kidan anong style kidan boy kidan keleng-keleng kide bakat no hadu kat no ka kelas kadan em kadan baru kelas 6 hadu kelas 12 Iperti yang tau ki Iwan em ko wi ko prom ko au khanai phi Ivanไปคอนแบมกว่าลายสกอมคันตอมฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทอย่างกินหลักพา bun sen ki brum juk kli pha ki yang tang ki khmat phom chna yi yo pyo dai กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สู้ยากรำมอต่อระบุนรายกรำเต็มเอเทียร์ดีพี่ก็กองกันนะอยากคิดวิวงานนี่นะมาแม่คิดวิ่งมาวันนี้ตะวันแอมยาวฮะ แม่สเตลงามสร้างเกี่ยวกับเก่า
Pemi ni pedi yang pi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata go chna go thai suruh. Ngaku ai amalai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok. Dewa. Hikai go nongkong daga sampel desain go ar. Dah hikai desain mana je ya kan ya sampel desain. Gini ke check tu rap musor ke arma. Kampung dah terang laduk mesin dia sikit dah kamu kuat.